Markumdun közü açık ötüp ketse emne bolot? Jawap koyt, uşundu kalap enti jawap koyt ындай kılıp. Birazırak sorularыбыз бар экен, uşularga inşallah karaylık uşulardı bir seyre. Hurmatlı bir tuğandar, bu Erkin akemiz meçit salıp berip, yer alıp salıp berdi de Allah razı olsun, ömrünü uzun kılsın. Anan uşundan burada bu жаңактар sentral meçit salabı dep yer alışkan dele. Ayakka meçit salınbay kalıp, biyaka salınıp kal, ayakka karajat çok turup kal, 10 yıl ötüp ketkeni keden oşol jerdi tartip boyunca alıp koyup etken, mıyzan boyunca. Al jer vakıf jer, alganga bolboyt. Şariat tüyüz meçitke alıngan. O şerge birazırak meçit salıp koysak, dağı jamaatка jakşı, balдар el көбөйүп atatına ki, dep dokumentinden özüne bir 30-40 milyon akça gerek eken. Oşunda tıyın yok bolğan sebepten hazır bir etek jaydırıp bersek, oşoga kolуңардан kelgen tıyınlarыңарды berseňer inşallah, oşol jerge salınıp kalsa, oşol meçit menin meçitim men kurgam dep aytkan hukuğuňar bolup kalat inşallah. Oşoga hazır balдар jügürse etek menen, oşoga kolуңардан kelgen tıyınlarыңарды ayabay ele köp bere berseňer inşallah, jayrak kıdıran çurka ötüp ketip kal, jetpej kalbasın. Oşentip kele. Biröөнүн kolun birö karabasın. Bu kança verdi men de oşunça da anda emet. Al emes özüňün oň kolun bergeni sol kolun bilbey kala turgan bolsun inşallah bardyk oruna gelet. Aytyp alıp moldekün çıkpay debesi men dagı şu kıydırma kılayım bir. Men jaka karap bala. Bismillahirrahmanirrahim. Balkim amaldarың bardy kabul bolboy. Uşul amalyň kabul bolup kalar. Kayaktan bilesin? Jakşılık 10 bala çoňoýtosun, jaman görgen balaň seni bagat, jakşı görgen balaň kötüňe bir tep köçüge çıgaryp koýuşy mümkin. Oşoň üçin jakşılıktın kaýerde ekenini bilmeýsin. Oşoga hareket kılaver. Şahrыбыздын ke bir jerinde dalil taş ötköröbüz, ke jerinde jok, buga hadis barby deyt. Buga hadis jok. Hadis jok degeni taştın özü mınday bolan hadis jok. Birok başka bir hadis bar. Laqqinu mautakum bila ilaha illallah degen. Bu kanday hadis? Markumdarıňarga jayrak basebala. Markumdarıňarga la ilaha illallah degendi ayttırgıla, kaytalap ayttırgıla deyt. Degende ölüktörüňörgө degen söz gelet da, demek markum ölüp kalganda kelimeni aytıp soğun bagışlasak jakşı bolat degen mani oşondan olam gelip çıgar. Oşon üçin uşunda adat bar eken, bu söz türde mildet debeş gerek. Ötkörgönдөр unçup ötkörö bersin, sünnette öyle bolsun. Ötkörбөs emne ötkörö berdinde anı uruşpasyň urmatly bir tuğandar. Doğran okutu degen düşünük kanday? Doğran bu davaran degen söz, aylanu degen söz. Buna batereka su var aylanıp tipçe, aylanu degen söz. Bir adam ölüp kaldık yüzüge çıkıp, anan karlılık sebepten bir aylık namazı orası bolbaya kaldı. Pidye degen söz var. Oşo karıp kalan aksakaldın bir aylık orozosu menen namaz eseptegende bu 10 kap buğday oldu mesela. 8 kap buğday oldu. Kembagalçılık bolgon jarım kap buğday var, 10 kap buğday bere albayбыз. Anan jarım kap buğday dep gel, oşo aksakaldık 10 kap eken, jok eken. Bolgon uşur ekende jarım kapты berебиz kembagalga. Ma uşu sana pidye dep. Anan kabul kılat da aytat, beçara jok bolsa kıyın eken, koy men kaytaraýyn dep, men silerge hadiya kıldım deyt kembagal. Dese tigi koluna gelip kaldı. Anda men dagı sana kayra berdim de oşentirip jarım kap tegerenip, kaptın tegerengeni olup kalat. Birok bul kimge? Ulgayıp karıp kalgan aguşka kempirge gana. Anan 40'ka çıkıp tolup durgan jigit avariya olup bas bolup ölüp kalsa buga doğran moran bolboyt. Doğran ulgaygan sebepten bir kança gün oruca karmalbay kalsa, ulgaygan sebepten bir kança gün namaz okulbay kalsa, oşonun pidiyasin çokultkan gana joruk. Eğer de akçası köp bolsa barın beti doğran degen jok bolot. Bizde doğran degen janadan bir şartı katarında olup bir jılkını baylap al, oşonu alış gerekte, moldolla talaşıp, anı bazarga bir satış gerekte, zıçı oluyor özü min toalıpça. Özü mesele ölü gölgönde janaz uç bile mesele pütte oluş gerek. Doğran oşondan gelip çiğip kalgan mesele. Şirk koşkondor tübölük tozokto bolobu. Şirkti jup ketirүүчү amal bar bu, bar. Bu imanga keltiriş gerek. Kelime aytiş gerek. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dep, oşol kelimeni karmanıp kalış gerek. Arvaka sıyıngan, toğo sıyıngan, taşka sıyıngan barış gerek. Atam, çoğun atam içkilik içet. Ekelerim beyinemez.
Atam çoğun atam içkilik içpey akelerim bari 5 mal namaz okup kalışın Allah'tan sorap cemaat menen dua kılıp beriniz deydi. Buna ne vere? Namaz okup oturat şu yerde hazır. Atası arak içip oturat, çoğun atası arak içip oturat, bir tuğanda namaz okuyelek. Uşunun özü ibrat. Kudayım kimge hidayet kalasa inşallah dua kılağız inşallah taksırım. Dua kembeyakta dağı. Atasına konokta baş berse bolovu. Aş menen jıldıkты biri ötkөрgөн tuğravı. Jıldık degen şariatta yok. Jıldık, 40'lık, 52 gündük, payşambelik, 3'lük, 7'lik dağım neler var? Uşların bari yok. Bırak aş berse karşı emez. Antkeni aş bir günge belgelenbeydi. 3 yılda, 5 yılda, 10 yılda baldar kaçan çoğoyup tınıp jaşelek, oşonda atabız ölgöndük dep gömüp berdiңер эле, рахмат силерге. Биз дагы балтыр этибиz толук ушинтип адам болуп калдык. Келгиле деп той берип, элдин патасын алып коюу деген сөз. Ара каралашпасын, мушташ болбосун, рия болбосун, ошентсе макул. Бирок андан дагы жакшысы ошого өткөн тыйынды апарып, карлар үйүнө апарып, 1 жыл тамак ашын камсыз кылып берсе, мадрасанын 1 жылдык ашы камсыз кылып берсе, бул 1000 аштан жакшыраак болот. Ашың bir günde бүтөт. Тигинин 360 жыл аш берген болосун. 1 жылдык камсыз кылсан. Ошо кеткен ысырап 1 жылдык мадрасаны камтып кетет. Азыр ушунда пайда болду. Биз Бишкекте мадраса салават академия чоң кылып мадраса салаватабыз. Анан ноокаттан bir кыз чалды, өзү Америкада турат, Америкада. Айтат, атабыз өлдү эле ошого жылдык деп атышат, аш деп атышат, не кылайын деп сурашты эле. Мен айттым, биз атабызга кете турган ашка тыйын чогулткула дейт. Ошонун бардыгы медресеге берейlik, ошо медресенин bir жери курулуп калсын. Жок дегенде bir класс дейт. Ömür boyu atana soğup jete berет. Ne деген, мына ушундай балдар болсо, ушундай farzand болсо, ayalı менен kүйөөсү жолугушканда кимиси биринчи салам бериш керек дейт. Дегеле аял эркекке жолугушканда чоочун аялга, чоочун эркекке салам айтса болобу дейт. Кимиси биринчи көргөн салам айта берет. Анан аял эчкеде күйөөсү карап отуруп тиктеп отура бербейт. Ошо биринчи көргөн адам салам айта берет, эркек аял күйөөсүнө. Анан көчөдөгү аялдарга sen görсөң бетин карабай салам айта бересиң, тигир аял алик ичинен алып өтүп кете берет. O aleykümselam bala чакалар жакшыбы деп сага минтпейт аял киши. Алик ичинен алып коюп башын ийке өтүп кете берет минтип, сурашып отурбайсың. Үнүн чыгарбай эле койсо болот. Анан эми жакыныраак тууган үн чыгарбай койсоң, бая салам айтпай кой деп барып күйөөсүн айтып ургуз өлтүрүп койгондор бар. Алар ошондой жаман акмак ара күйөөсү салардан жакшыпы деп өтүп кете берет, үн чыгарып ичине минтип коюп. Ага сурашып отурбайт. Жакын туугандар ошондой. Чоочун аялга ошондой салам айтылынбайт. Айтылынса да алик үн чыгарып алынбайт чоочун аялдыкы. Өлгөндө аялдар көк кийишет, ошол туурабы? Биздин тартип менен көк кийген туура эмес. Аза күтүү деген бар. Эгерде күйөөсү өлсө 4 ай 10 күн аза күтөт. Сөйкө такпайт, чакек такпайт, бетине киренден башка эчтеке койбойт, оозун боебойт, көзүн боебойт. Анан тойго кийип бара турган чарпа көйнөктөрүн кийбейт. Простой эле кийинет. Кызыл көк боло берет, айырмасы жок. Болгону тойго кийип бара турганды кийбейт. Раскан кете берген көйнөктөрүн кийбейт деген сөз болду. Атайын көк көйнөк тиктирип кийет деген бидат жок. Атайын кара көйнөк тиктирип кийет, анан кайра акка алмаштырат деген жок ал. Болгону үйдө кие турган кийим менен жүрө берет, базарга көп чыкпай, отуруштарга барбайт. Күйөөсү өлгөн 4 ай 10 күн гана болду. 3 ай эмес, 4 ай 10 күн. Ал эми атасы, же агасы, же бир туугандар өлүп калса, булар 3 гана күн. 3 айдым 3 эле күн болду. 3 күндөн тиричилик кыла берет барып. Сагынса ыйлап коет, кичине болду, кайра Куран окуй, ишин кыла берет. 3 ай кийген туура эмес. Markumdun közü açık ötüp kesse emne bolot? Jawap koyut, uşunduk kalapint jawap koyut mындай kılıp. Köz açık bolot, antkeni janın karap turat da ketти депчи. Anan bar ukalap intip koyut. Anan bir adam köz açık bolup, bakşı bolup, adamlarga tölgü açıp жүрgөн bolsa bu musulman emes. Eger ömür boyu köz açık bolup oşonda ötüp kesse, aga janazadagı buyurbayt, aga musulmanlar mazarda aslında buyurbayt. O kapır. Kayaka oşo köz açıkların mazarına kömüp alsın aparıp. O musulman emes. Köz açık, palçı, daligarma aytıp bergen, kartaçı aytıp bergenler var go. Bulardın bari kapır. Tova keltirip musulman bolmoyunca janaza buyurbayt bularga.
Eger kimdir bürö özü tirүү кезинде талил таш өткөрүп кандап койсо кандай болот? Eger андай кылса ал бидат болуп эсептелбейби деген зыяны барбы жокпу? Таспи бар ошо тура таспи. Беш таспини. Мына сен талил ташың. Намаздан тартып отпайсың күнүгө. Ошо сен талил ташың. Субханалла, ошо сен талил ташың таксырым. Ар намаздан тартып аткан таспиң, ошо сен талил ташың. Атайын капка толтуруп отуруп санап отуруп шарт эмес аны. Ушу намазды эле калтырып окуй берсең, ошо сага талил таш. Sizin sabaqlarınızdan Allah'a ant berip atkara alбай kalsa kaffara kılış gerek dediniz, kaffara kanday kılar? Kaffarat bir adam ant içip, uşunday kılam dep, kasam içip, kıl alбай kalsa bir kulda da tıka çıgarat. Bir kul, hurem, kul, oşona zatqa çıgarat, satıp alıp. Biro anday jok da bazar deyem, hazır jok kıyın hazır. Ne kılat? 10 kambagalga üstü baş giyim alıp beret. C 10 kambagaldı bir gün toyguzat. Ertemenen bir mal, geçinde bir mal. 3 mal okat içken bul oruslardan gelgen tartı, bizde 2 mal dele bolat. 11'de bir ceysine saat 6'da oşu menen büttü bardığı. 2 mal okat oşu menen büttü. Al da kolun ağa bes özün oca okat. Ne kılasın desen anda 3 gün oruca karmap beresin. Nafil. 3 gün. Oşu menen kutulasın kaffaratın. Darat algan çaktı bağımdatın uaq ötüp kete turgan bolsa tayanmalı okusa bolo. Yok. Tayanmalbaysın, darat alıp gelesin, uaqıt ötüp ketse kazasını okuysun. Uaqıt ötüp ketse okuyturgan ekili namaz var. Birincisi canaza, ikincisi ayt namaz boldu. Kalgan namazlar uaqıt ötüp ketet dep kaltırbaysın. Musulman adam sportsmen boluş gerek mi? Yok şart emes, biroq densoluğu için bolun hareket kılış gerek, özün maşıgıp karaş gerek. Oşoga girip alıp ömür boyu çurkap жүрүш şart emes. Biroq densoluğu çiң bolup maşıgıp, oşol densoluğun karaş mildettü. Antkeni hadiste aytılınat, küçtүү musulman, küçsüz musulmanga karaganda Allah Taalaga jakыныраак. Ulak çapkandar, başkalar en zor nerse. Biroq ulak çapkanda barıp, ulakta kıra kılıp, jana ушундай чыгып кеткен азыр. Колунан тартып alıp койсоң, ан жанындагы жан-жокөрү келип, "Сен эмне тартып алдың?" уруп, андай уят болот андай нерсе. Тартип менен болуш керек. Футболдун тартиби бар, волейболдун тартиби, улакка келген табий тартип болуп кетти. Улакка бардыгы мафия менен барат. Аксакал ошо мафиянын чоңунан кетип алса, колунан тартып алып койсоң, күчтүү адам бар тартып койсо, келип коркутуп, камчы менен нукулап, өлтүрүп койгонго чейин барат. Арам ошенткени. Арам. Колунан келсе барсın, барбаса отурsun үйүндө, катынын жанында. Арам ошо нерсе. Ошо жерде адам айтпаган сөздө сөгүнөсүн улакта. Андай бу атты башка, чаппа башка. Сөгүнбө. Аксакал улакчылар дурматта. Ал эң жакшы спорт. Аттын тарбиясы, анткени пайгамбар айтат, алейхиссалам айтат, аялың көңүлүн алып, махаббат болсун деп өткөргөн убактың, атыңы тарбиялап өткөргөн убактың бош убакыт деп айтылынбайт. Сооп болот дейт. Бирок ошо сооп болгон десен арамга биздин кыргыз байлар алмаштырылган туура эмес. Айткыла балдарга, улакчы балдарыңарга, барганда сөкпөсүн, башка кылбасын. А жерде күчтүн иши. Төргөсөң анда келип, катымга барып төргөтүп отуранда. Күч атасын тааныбайт ошо жерде. Тартип менен болуш керек. Уят эле болду, ушу биздин жаллабат өрөн чынбы? Каерден улактан жаңжал бизден жаллабаттан чыгат. Өлүп аткандагы бизде, башкасы дагы бизде, мушташып атканы бизде, разборкасы бизде, шарманда болду. Таластар жөн эле чыгып атат, жакшынак тартип менен болуп. А лейлек жөн эле чыгып атат. Жаллабат эле бир беле болуп кетти. Адалды арамга чыгара турган болуп калды. Дараттын парзын аткарып, масы кийсе болот. Күн суук экен, эртең менен жууганда тараттын парздарын бетин жууду, колун жууду, путун жууп, башына мас тартты, мурдун чайкаган жок, оозун чайкаган жок, масыны кийип алса боло берет. Анткени тараттын парздары толук болсо, тарат бүткөн болот. А калгандары алса анда метте жакшыраак. Ажылыктан түшкөн каражаттан имамдарга айлык кылып берсе болобу? Абдан сонун болот. Ошентип мен бергем. Аны иштен кетип калдым, ошон үчүн бербей калдым кайра. Азыр айлык беребиз, Түркиядан келген акча бирок ал түгөнүп калса эмне кылабыз билбейм. Үйдө же офисте балык, попугай бакса болобу? Ошол бага турган балыктын түрү болот. Анан о базаргондо кайырмага бир чоң эле балык тутуп келип туруп капас салып койсоң болбойт ал. Ошол капаста жүрө турган балыктын түрү бар, ошолор болот.
Bödönö bakma bödönö bolot. Anan bedege barıp tutup kelip sayrap koyup jana katın izdep sayragan yiratkan bödön al, o zulumduk, o jakşı emes. O ança jakşı emes. O popugaydı koyu versen kayra günökör bolasın, ölüp kalat. Jeye albayt o popugay. Tuğulganda çoңa tastagan kapasta tuğulgan popugay. Ani işke çıkarı versen al ölüp kalat, bilip basta. Al bolbayt o popugay anday. Orusiyadan janagı köp süt bergen uylарды alып kelip turup bizdin jaylöөгө koyu versen kaptalda kete toğulam çötmüş bintip. Janagı donski atlardı alып kelip үйүргө koyu versen o bizdin onu janagı jaylööң var bu yakta kımız çıkargım nele? Servin yok. Servin. Servin geçsen toğulanıp düşüp ketip o vaktarsın taap alasın aygırıngı var. Toğulangan boydan ket. Alar tegi jerde bagılgan aygırlar da alar bizge jarabayt. Toğulanıp düşüp ketet narakka. Zot aygırlar. Kaza namazlarda kuptandın 3 rekat vitir vaciptin aldığında okusa bolovu. Bolot. Kaza namazlarda bardık uçuda okuyu veresinler. Gün çıkıp atkanda, gün batıp baratkanda, gün çak düştü 3 eli vakitte okulbaydı. Kalgan bardık vakti kaza namaz okulu veret. Kaza namaz kazan aytılavı, je kuptan aytılgan azamen okusa olovu. Kaza namazları kazan özünçe aytılat, aytkanı sünnet. Ün çıkarıp oturuyor uşunda öyle sekin aytып okuyu veresin. Egerde 5-6 kaza namaz çoğultu okusan bardığına bir azan aytıp her birine komat aytып okuyu veresin. Kuptandın azanı kuptandan keyin okulgan kaza namazlarga tiyешеси жок. Ал ошо өз убагында. Namazdan keyin zikir tartpay эле койсо ооба болот. Жанагы kaza namaz okuгандан keyin tasbih aytып толтуруш керек, шарт эмес. Жаңы төрөлгөн балага азанды сөз молда айтыш керек, бир ата сөз айтса болобу дейт. Молда айтыш шарт эмес. Молда айтыш шарт эмес, ким айтса дагы жарай берет. Бирөө менен урушуп кетсе, бетке урса болобу дейт. Болбойт. Болбойт. Не кылыш керек экен? İtti emip çoğuygan koydun eti adalbı deydi. İt koy tutup ölüp kalıp kozsuz kalgan it kançı tuğan kançı emip çoğuyuptur. Koz itti emip çoğuyuptu adalbı deydi. Adal boluverir antkeni al koy mınday mükellef emes adal jegenge buyurulbayt da. Koy adal boluverir deydi. İttin sütünü emip çoğuysa dele. Antkeni koy özü adal canı var. Anın jegen ovkatı mınday aram boluşu adal boluş şart emez. Hem birok taң kalasın, kebir uşunu suray veret. Kantip öyle uşunday, bardı jel uşunday olup kessin. Janagı toğ ölüp kalsa içinden tukum çıksa ошол tukumdu jese bolobu dep suray veret. Tukum özü 5 so'm bazarda. Çoң toğtuku, kiçineke toğtuku Japonduku 3 so'm. Jakşılap sonra bekaran berip koya veret. Oşonu menin kımbatı vaktımı surap 10 minut getiret. Irgıtı ver tukumdun araka. Aslında bolot. Jesen bolot. Birok şoşo surowu. Mazır tokçuluk zaman elhamdülillah. Adamlara taң kalasın. Kayak ketip kaldı. Mına ke. Oy. Bir jaka çıkıp ketip kaldı da bular hiç bilbey kaldım. Kayak ketip kaldı bilbey kaldım. Boldu geldi. Naristenin kulağına başkaya süt sağıp koysa ağa mahram bolup kalabı deydi. Bunu az resmen çıkıp durat aytıp berem inşallah kitaptan karap. Antkeni bir tamçı oğuzundan girse uşunday. Oşondan girip azık bola oturgan bolsa antkeni kulaktan su girse orozo buzulbayt, birok may girse orozo buzulat, süt may ökümünde. Demek kulaktan girgen süt de adamdın denesinde baydaсын тийгизиши мүмкүн, mahram bolup kalısh ıhtimalı var, birok kitaptan karaş gerek. Az resmen çıkıp atat bunu. 4 yaşar balamdı Makkaga je Madinaga karılıkka versen bolo. Sen Kökjanka bir yerge ver. Muna en çoң karıңar. Kançalık dünyölük konkurslarga katışkanmın o karı. Jön adam emes. Uşu masjidinglarga jarasın dep birlan karı ekebizin imam Dambuldauz aytıp atıp uşakka suranıp gelgenbiz bunu. Uşuga vergile. Mundan asla başka jaka apargıla. Köp jerde mınday jok. Köp jerde jok. Kanca konkurslara katışıp gelgen dünyölük. İlimdi özünün jeriңdegini pütürgönden başka jaka barasın. Attap ketpeyt ilimde.
Betine suu тийсе, аллергия болуп жатса daarатты кандай алат? Таямын кылат. Кургак daarат алат. Балагатка жете элек бала же кыздын күнөөсү жок болобу дейт. Ооба, күнөөсү жок болот. Билип туруп күнөө кылса эмне болот? Күнөө болот. Амин. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil ahireti hasana wa qina azabannar. Ушул намазга келген адамдардын бардын тилектери кабыл болсун. Жан курула турган мечитибизге жардам бергендердин тилектерин Кудайым кабыл кылсын. Ал токтоп калган жок, дагы берсеңер боло берет, кетип атып дагы берсеңер боло берет. Ошол садака келе турган балелердин баарынан Кудай Таалам ошону менен кайтарган болсун. Элибизге тынччылык, аманчылык берсин. Кудай Таалам ар кимдин тилей турган дуа тилектери бар. Ошол тилектердин баары кабыл болсун. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil ahireti hasana wa qina azabannar. Жамааттан дуа тилеп, дуа сурагандар бар. Сапарга чыгып аткандар бар экен, иш баштап аткандар бар экен, арак ичип токтоп аткандар бар экен, ооруп аткандар бар экен, сапарда жүргөндөр бар экен. Кудай Таалам ошолордун баардыгын тилеген тилектерин берсин.